الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, pwede din mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa di kay imulungan ng mga Muslim sa masa tanuiman to mga urip Allah nagiyang ko tuwa kabibing banirang ko kaduduni mga urip Allah nagu kadidaray no naniran ko agamairan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala batabulaboron si ko didan dikipentagan ko mga watairan mga pamilairan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman mangurip Allah girakuan na pagkatuon si ko mga loks din yan paka pwede na din so watayan ko ilmu kapagagama o din yan pananabenaran di malas sa ginawa niyan agiang ko tuwa kapakaswa o wataian si ko agamay sa mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa aya sababian o di na ipendauan yan nagiang ko tuwa kapuperator doon yan kung kuwataian ko din yan di kapag eskwela sa giyang kaya Western Education mga urip Allah anda sabab ayaw na banta ka pigirian nun, uli na pigirian nun mga urip Allah na kagiya so din yan di ka pag-eskwela so katurduan yan kung kapag-eskwela yan sa giyang kaya Western Education di na giyang kaya English mga urip Allah naroon yan kung nagkatuon na giyang kutuwa kamapian yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala uli na diyan ditiro na ibarat o na roon yan nung katuon na giyang kutuwa mapia mustakbal yan ayamana na mapia ko na future yan si ko ba niya buka pakalap mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugin mangurip Allah na ginan na tantuan na mala karibatan mapapadalam ko puso o Muslim mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pagi mangurip Allah mata-mata na so kamapian sa giyang kaya dunia kapag untong sa giyang kaya dunia ayam mala na sa alungan na mori na si ibu mapapadalam sa giyang kutuwa ikarusu at Allah subhanahu wa ta'ala yatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sa din sa tawa kabayaon wallahu ta'ala giyang kutuwa kapakapian yan ang urip Allah si ko pumakataling umaamasa na sabi sa benarati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din maana tiguan wallahu ta'ala sa ilmu ko agama mangurip Allah uli na pakapagin mo wallahu ta'ala sa giyang kaya agama uli na pagisabutan wallahu ta'ala so agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ayamana ni mangurip Allah nagyang ka na hadith mangurip Allah na ayami tuturuyan na ipuparamis ng Allah subhanahu wa ta'ala si ikotaw teguin yan sa kipantag uli na pakalan yan sa ginawa niyan agi ang kutuwa kapag nanadan yan o agama Allah subhanahu wa ta'ala sabab po ko keep service yun yan ko mapiya mangurip Allah uli na kapadalaman yan ko puso yan nagukapanggalubagan yan ko ikaw suwatu Allah subhanahu wa ta'ala na ipuparamisun wallahu ta'ala agyang kutuwa kapakapian yan mangurip Allah kapakapia agyang kutuwa kapapagintaw niyan uli na agyang kutuwa kapakalaon wallahu ta'ala kulimu yan mangurip Allah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kalatagutan sa dunia na kanabaad na mapiyaw na tigtanwa patero na mapia mustakbal uli na mapia future kaya titu anta po Muslim uli na pangimnarian uli na paratian yan ang mustakbal uli na future nagyang kutuwa future dan
Orian yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na future, udi na mustaqbala dad na orian yan, nagyuto so kapaka surga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na future manusia, sa gyan kaya dunia mangurip Allah, yan ditiroon. Amay kus kanyan na mga taling umas kanyan sa alungan na mori, na six katalinguman yan nun, uli nakapakanaraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si iku kapagatalinguman tanong sa alungan na mori mangurip Allah, ilaman, bagi ko akong wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mori, agiyang ko to ataw atan to din ko minggaya gumaya sa gaya dunia, atan to din ko miya piya ginawa niya sa gaya dunia, mangurip Allah, apa di ko mga tao apa makanarakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mana daalawan yan na misunur sa gaya dunia, okay dapat sa kanya ako makanarakan wallah, bigyan wallahu ta'ala sa kakawasaan natamu, uri na kada to, uri na ngani sana kapipiya ginawa sa gaya kadudunia maawat ko kapag agama, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na muri, na isembu si ko naraka jahannam, mangurip Allah. Sa isa bukasikan, uli na asar bu amis semburun, mangurip Allah. Pero untanwa lagi do sa parak mata, akakisembunian sa giyang kutuan neraka, mangurip Allah. Orian yan, nandan ni kisembunian sa giyang kutuan neraka, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parak mata, mangurip Allah. Na ipagisiun mangurip Allah. Ino baan kiyata aman ka kapipi ginawa. Oriano to, uli na miyaw na ano to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na patero na giyang kuto manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, tigiyan na dead na tigiyan, ibita tigiyan ko kadang ko, ibita tigiyan ko Allah, kadad na tigiyan na kiyata aman kan uli na miya gidamakan guni kapipi ginawa, mangurip Allah. Ilaman ito, kaya buwa kinisembunian kung naraka sa saparak mata, mangurip Allah, uli na isa kasikan mangurip Allah, na pagungkir niya din so langon na kaya sagada niya na kapipi ginawa, kasusunuriya sa giyang kaya dunia, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niya na dead na kipantaga giyang kutuwa ditiruno padataw. Mapia future kadudunia mangurip Allah, may ko makataling umaso manusia, na aya kataling uman yan sa alungan na mori na kanarakaan mangurip Allah. Pansagyan ka na hadith, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tigyan sa alungan na mori, na pagikuan po Allah subhanahu wa ta'ala, agyan ko to mu'min, uli na agyan ko to tawa padiku pakasurgan wallah subhanahu wa ta'ala. Tanto din ko miyara sa isagyang kaya dunia, sa daalawan yan na miyara sa isagyang kaya dunia, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Daalawan yan na miyara kandamar sa isagyang kaya dunia, mangurip Allah. Oriyan yan, na baka sulden ko surga, uli na baka sagadin ko surga, uli na isimbu ko surga sa pragmata, uli na siya kasikan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya buwa kipiki gadaman nung ko kapipi ginawa sa surga, mangurip Allah. Orian yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, na mapasaduto na ipagisiun mangurip Allah. Ino baan na kaya sagadan ka masakit o di na marasay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ipusan mangurip Allah. Nanto na ipiter na giyang kutuwa manusia mangurip Allah. Mukmin na tantuwa miyarasay sa giyang kaya dunia, apaka surgaan Allah subhanahu wa ta'ala. Natigyan na dead na tigyan haykad nangko, ibata tigyan ko Allah, ibata tigyan ko kadang ko, kadad na tigyan barakang sumiyaga da masakit udi na margan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, kung yang ipusan mangurip Allah. Ayaw mana nagyabu kakatamin yan, ukapiya ukapakasurga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa isa kasikan, udi na sa pragmata, na kelipatan yan din sulang-ulang na masakit na gumargan, siya gada niyan sa giyang kaya dunia, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na oriyan kapakasul-kusul ka mangurip Allah, na YouTube man, so titu kapakadaya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, kung kapakasul-kusul ka,
gitu suka pipi ginawa dan orian yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Udina din nakapusan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah. Nagina ni titu dapat pedalaman no mu'min. Pengarap niyan, udina peter unian. Mapia mustaqbal. Udina mapia future mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah. Dan na manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tagu niyan sa ginawa niyan. Udina pakalaan niyan sa ginawa niyan. So kambu benugan niyan. Udina kang galubagan niyan ko suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Uba penderenon wallahu ta'ala sa giyang kaya kibetadian sa giyang kaya dunia. Taman sa alungan na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mata mangurip Allah sa tawa patiis. Ang galubagan niyan na giyang kutuwa suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Mala sa ginawa niyan. Agian kutua agama wallah subhanahu wa ta'ala. Agian kutua kadu dunia imang urip Allah. Nasabin sebenar ikelimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam lana makataling masalong na mauri na bagi parulirun imbagirun wallahu ta'ala agian kutua kapaka surga nagu kapaka didas kusiksa pangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Iti sabab pangurip Allah pakalan tanu kung mga ginawa tanu nagusi ko mga pamilya tanong kung mga matatanong. Agian ko tuwa kapag nada, kakapti ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana so Islam maurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Kunin tanong si Allah, kaya ko ang tanong sa ndawan agian kaya mga gabububa, mga katero tanong, sa agian kaya social media, lagi-lagi kaya Facebook, maurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.